55. opštinska smotra recitatora u Ivanjici okupila je 58 osnovaca i 5 srednjoškolaca, od kojih će 10 najboljih predstavljati opštinu na okružnoj smotri. Od 1. do 4. razreda na okružno takmičenje plasirali su se četvrtaci osnovne škole Milinko Kušić, Bogdan Nešović i Sanja Dramićanin, kao i učenica 3. razreda Darija Zlatić. U ovoj kategoriji pohvale su dobili Ljubica Simonović i Emilija Jerotijević iz škole Sreten Lazarević iz Prilika, kao i Helena Glavinić i Uroš Remović iz osnovne škole Milinko Kušić iz Ivanjice. Moja pesma se zvala Odluka od Mike Antića, pripremala je moja nastavnica i pripremali smo se možda nedelju dana. Tako. Danas si pobedio, koliko ti to znači? Pa veoma sam uzbuđen i drago mi je što sam pobedio. U kategoriji od 5. do 8. razreda na okružno takmičenje plasirale su se Jana Radonjić, učenica 6. razreda osnovne škole Major Ilić, Emilija Kostić iz osnovne škole Sreten Lazarević i Dunja Minjović, učenica 5. razreda osnovne škole Milinko Kušić. Pohvaljeni recitatori u starijoj kategoriji osnovaca su Tara Vujović, Jana i Helena Radović iz škole Milinko Kušić i Nenad Bojović iz škole Kirilo Savić. Stvarno nisam očekivala da ću osvojiti prvo mesto i najmanju ruku sam se nadala ovome. Pa ovo mi je prva godina da sam došla na takmičenje iz recitovanja. Obično pišem pesme, mislim koje nisu još, da kažem, ne predajem ih nikome, pišem za sebe i eto. Ovo je prva godina da sam došla da recitujem. U kategoriji učenika srednjih škola plasirali su se gimnazijalci Ivan Milosavljević, Sara Đokić, Milica Bojović i Jovana Milenković, a pohvaljena je učenica Katarina Lojanica. Pa nije baš sada da sam očekivao, sigurno presrećan sam naravno. Bila je onako malo konkurencije, ali mislim naravno baš je lepo osjećaj. Očekivanja su ista kao i sada, mislim, nadamo se. Mislim, najbitnije je zapravo učestvovati sad. Kako će biti, to je druga priča. Žiri su činile profesorke srpskog jezika i književnosti Ana Totović, Svetlana Kuč i Verica Kostić, koje su istakle da se, nažalost, svake godine prijavljuje sve manji broj recitatora. Bilo ih je danas malo na bojnom polju, ali zasluženo su osvojili nagrade koje su danas osvojili i valjalo bi da pruže primer ostalim svojim vršnjacima da kroz ovo takmičenje treba ipak negovati i ljubav prema poeziji, prema lepoj reči i lepom kazivanju, jel tako? To je ove godine što se tiče starije kategorije izostalo, tako da evo obraćam se ovom prilikom gimnazijalcima i učenicima ostalih srednjih škola u Ivanjici da ovako ne bude sledeće godine i voljela bih da ih bude u većem broju. Okružna smotra recitatora održat će se 6. aprila u Gornjem Milanovcu.